supone que si isto enchendo de leña, o difunto que lo acabas arriba, e arde me cago en Dios. Entonces a Croa para onde quedaría? Está o Coto de Ferreira. Sí. Diante do Coto de Ferreira temos a Croa, vai todo en línea, por iso cada vez é máis probable que sea algo. E despois por detrás ainda está o Fontardión. Está en línea todo.